Okay, gal tu kayo na siwas kayo pain kawos kulon singkat masimit ke kadosina mitit vastameter sukena swian sharia skovin wikat ko gash sharia ka waiki tegini se na wan tegin trasko gusto we ka chagatin bel kung vinlie live singanam nas sharia would kayo na siwas kayo all right. Kaya Sherry and saying I wouldn't mate. All right. Reason I go Ewan, I think the whack. While taking Driscoll, knock down the whack. Gigatsano. Kaya Jones ko nga. In alal the bad cut. Ay ko we got unless I give a share we got jam yame. It's real Geraldine. Long ones ago. You're all right. Tignan na katwal tigi Driscoll okay, nga sharing na taban.
Kaya kamu kita मतलब program kita värsta med det går som med lise. Betliget värsta med då, när suki kan sangon inte exkovash. Geraldine bawon pianga, Geraldine kompula. Na suki det som det kan ta program lasha pa ngai. Pang Shirley, na med standby. All right, kan medliget värsta med då, när jag väl när jag nash way då klass lash kat som siakla det lash och siakka kailan kat värsta med. Now we are going at Dignisena, lash in California, Southern California, Dignisena lash in Kent, Washington. Nang I siak som Dignisena I think kumaisas kumin cash kat ke price na taking Tresco, Pinecone, nagawa na zoom. Kita värsta med poange, ngasya ke price kan tingin siya na rin cash kat ke, nakatraflock, tingin just full na cash kat kisam ni Kesla. Tingin siya na. Kayo na siwas na kayo pa pilakak sa kingkat ke mo lash ang siya ko sinwiya katagay ni siyakla. Live cast lash o ko. Kaya katagay ni Brian.
Olem God, Baba Maday, Gulaw Malalab na Sum. Gemolash, Makumshuo, Genekebel Sebenge. Long Zalom na si Jadana Yo, Kat Genavakula, Karangan Yak, Wowolom na Sesh, Nafesh na Kaiwa, Kat Gaze, Bezing Goksaking Gunke. Tabay la long galang lom, Anana Yok la nagat ko flawekla. Kat Paroy Gebezing, Takana Yerum, in fact, Gulaw Benasum. Kimis la loma kat lalal fungina kumsang na selos sama ashinas or lalos Carlos sama matayin inin alalos kimas ni Coelos raunek felos ingay ke inin alalos insu kasha kumakayin na ba kosifan na kumakayin na ba ingenik sifan na Lame Jesus Christ when natum sa kumsapayama Muligot latari in makayana in kene kepaye mo. Proy gebezinye nsheta kuminame kanalusme. Samayin na kaslum gebezinye. Kot samay pafaka esingon matalum. Iges lagalim lum nasish itayak lum. Eric makingat tagatin kan faka ka na kinalum. Es laligigot mana kawa mawangan sipe. Mana kawa maetiyayin no. Naging kain ak lem niya kum kain faka wala na lo. May nga nagagat fliya lalal fungila kumlong masiya clash at siya kainim inaywain kula na dumlem lash. Jesus Christ. Amen. All right, tingin sa naglog yung pricing-an. Ano ka dakilim yun? Kadis mo tingin interest ko, ano siya may guest lang siya. Ito, may tingin interest ko cast lang. Ngayon, pahin kong Mira, pahin kong, finan, Colleen, Texas, Cocopros Cove, Alit Penida Moses, ikaw pa na Zoom, ikaw na insengan ng kumaswayan, Elmet, Jackson, finan, Harker Heights, Pinecombe, Arlene Dossier, ikaw will go from Maui. Ikaw na finan Maui, Haloa. Natin is Evelyn, Dossier, finan Hilo, tingnis Pinecombe, Lugash Lomar. Ang nagkakalim niya, ginas mo tingin interest ko, nagsasabi ni guest sa sinto ko yung all-mate, nakatafash na magkiprogram po siya. Tingin interest ko, naging bela na siya. Gamalap naman sirle. Kaya may fakak mata ko yung mean. Digni siya nangan leksionik na faklo malap ki price kumakfas sila. Maka na leksyoni belong presensyak loman kay nakalemi kolan kat na search ka din lalfungige. In kain wikat ke kasing an wiko sin aklin matwiyash ma uchak petari ke kasing pain goes na kayo. Anak ko sitaan programa akfashiya ke kan Tuesdays na kayo bagos wikat ke o ikang ekip dudang insyate an ke awal ko staffo malutut na kasi Henry Aneva akfashiya ko pontaya kike one belsingan. Man wi matwiyak ngayon leksyonak nga aklin goos nga floko na yung agagan bela na sin matwiyak na kayo gasta va vinash masiluma in na nakfashiyak kada va should be flok. Kapela dam la chirle dini siya na flok na yuros klamalab. Tingin interest ko, kung gulo, ang nagkakalim niya, ginas mo tingin isa na kaya may fakak lali kay blood Facebook na tingin interest ko, if nash mga pa mata ko yung room, on that kalimye. Nakadesu mo tingin isa dami tum kaslan Rina finan Honolulu Rina kay wo pa na Zoom kaksagin gat kasluman kung tayo bigat yang oye ka. Na tingin isa na ay ngagin bela na Zoom may fakak lobyo i-plug Facebook at Pilaman la Silba na kaksagin gat ke mo lash buying goes na kayo we be buying goes sa mafilia pa siya was na. Ngayon dafila i-plush ke Facebook page lash. Monday sun na daw yak ta shok ta le minister ite finan Honolulu pa kaya ko. Ila siya kaya ke bel na sa nemi na la kala yung mimising.
Tuesday kulamalab na simrina nga lila kumuikat kipes nga kulamalab siya petari akatayalang na Tuesday. Wednesday le minister skipper siya petari. Tau yakash ke Facebook page lashan. Len saya nga ali na tigni seflen il wikat kipes nga ilpam shock pes frete narakatatapanang na kaipsen kipel mahal kan siya kayakan. Nagkitostan nga siyamram na sila Minister Emerson, ingkain akes makinyat, ilfak may la ako. Napangan iplasyan nga pasete, nga siya kay tukun life kasla siya, na sen request finene no, naki fakaloko outline on, may tluwiyak ma kosli nga take interest ko, tamlin serle inganin usot na siwos. Kulaw na malap pangan mamashare kay plan Facebook page la siya. Kaya nga pala ko nagpela. All right. Teginis Evelyn long fakloman. Damitligi Sebe Jackson. Nagawa na Zoom. Lagasloman. Teginis Evelyn mo auk. Ako. Patakirik ma wiko mo singena. Na way lawa ako meeting ko singena. Got finan West Coast. Got awit ko singena. Teginis Evelyn kung gulo. Akaya ko. Miami Anton finan Maui. Miami agaw na Zoom. Pain ko. Agaw lanay. Agaw na finan lanay. Lagasloman. Na deg interest ko. Ash may vacuum. Mitligat fast na meda. Lumalabang sila man fact na dashiki kasin goal fine koin lela mission statement la na si usmat ya galim gean main sang the fala mit call ki pockets ki community la Pacific Island community la gaslan gadin gain election na masay katyak in nage call la kadinura call la in fall nage ma gaslan gada ashke Question sum nage computer no duosan matadala nage cashin call www.cashingoal.com Lom go and type in a word of knowledge uskum nage web page lang cashin gola in li ale arshme cash makum go iniske kumagaben di nage mission statement yung mga kalemye ingena kamdayagi page ngan sel damlo share founder lasha o siya libe kasi bayangak madagasil doktor basta dakyol geksya kita bana mdawa kasin gola wang la dasi sel referent Eldon Buck basta Eldon Buck ko si dage Island of Angels will invest Ellis na recommendation si Maurik Lebesil Reverend Erman Buller o Buller mangan inak kay lama kasin golak fashiya Ashpe aitaile yurin mat kol mafal ben wibe akay katawus bun mama akfasiyak me na live stream an bakos dingan nakmas datalan gi page lashan ko sali be kasi page ke gallery lashan ki met ma matan beo kadita bakos fakala tigni sefulen pinegel damdal rina kasya si Mr. Emerson Magadita lale ordained gipel na sa nage si digin lanan Reno ashpe kasho na yok pelalge ashke na wen nage kasi mama kung gan download yan nage kasin goal nage finwen kasin goal na doom kung wen sum nage download yan are user friendly global until dam na share lage na wala lalge de alo gargar booklet singen na kasin goal book singen Alang si spell singe in fact lumalap na siyos na kayo ma tawi siya po orek masinge. Check prime kayo na kasi ko weekend siya po orek malutut nga ako si slape siyan lowo sin ganda ka nag donation bullet si marsh ki kasi ko web page ngayon orela pe kasi lowo sin nag marsh nga. Pagos liya nag may configuration masang orela kos ka hindi fushesh ge streamline yak mga nage
fitness nage TV an kain nage phone na tuusan hindi alena me kuluk resolution gengan ngamo mangi ke wa madaka gi yok prai ke na sinkat ke kasha ngakulo malap na sius na ke wa ma aklin mange in we pack ke staff on gasin kol ke malo sak fashion Masyole nga may pangay mga kanakalami ki web page lasan, may talash pe takrin si masim lagi siya na cash up. Sumdada ke ready, mga finanyo siya election ni na me, akay ka din isyong yakastan ka din golgat ki leadership lasa ko, mga kunakon makatash ki. Na flayang belap na sila Masyole finiash masi nga, tapala ka, dignisya na ki, faklag ki, kasin gold web page lasa. All right, tingin just kumgulo ke faxing amo wearing more shuru kamo kanalo tin Vietnamese tingin siya ashma Europe Nga mo le uwil sa akin kay wa mga ini na inlong yakan. Fashion namin. all right kal ke Vietnamese oyeka ma kini sham kun no paing if nga kan share screen singe nga kumita gani liye kini sham kun oyeka ngayak fashe med naksna ke mande an vigum liye amos man chukta kan laban akyok yelik ako maske all right well novom polen che med kum liye e pai lang ngai kan kan leum gan liye ta shokta all right novom polen che med all right gal October len Monday an ngayak fashe sivesing an fa mo ace ngon matal. Gdesharon kun ace ngon matal singale gde kapashe nage me kalme na sikum sige ke ngon matal singa yo nage Holy Ghost baptism weng be water baptism kaino yan gdesharon le me ngakumbenes like manak singa yo. Na dafür ja ein Ding just gonna shop get Tuesday an rek mas up das galja was na shop get was singa lu an Ding just gonna get Tuesday an shop get was singa lo ni long ola na ga shop get Samsung mas shop lo dit gosh pa na ge uniste an na ge was long as it ge na to ya tari sel lemnister ski par finan ko shay mo na ge facebook.com casting call group Nagumili le activation the koi ko shai mi ron let me just keep or tari when be Tuesday an so I think just ko sham kun rin al get Tuesday an tari na tosto an think just ko le sham kun Friday ag sunol think di sena set an na faglo sige sen na bangas ke chulok kum nam singe alle toto na if ik ook een show dat je met een actie ako som nage kung vinlog nage ace ngon matal fin fin chat mo kumegoin riti fin kung kufla na ngay akyok kilik ka shiki plug ke all right fin chat mo kumingoin galen okay si visit that mo Ace ngon matal may read kya siya an aske orek masapta singa ulia fosse nage fosse luon orek masapta singa ulia fosse nage fosse luon kung hindi may sis dahil sum na wait soon wait Eki mo matlalal fung isingaw luong lame significance yok siya singa luo singa en tinalik siya sa mga tasokto nembo singa luo singa il lamayak mo phone lalon fakit lan gaston kata na kung really may nanak singa ale kung gigum da really kung may okay
Sharon sa ko nga fakle may live nga ilus baptize le ke lutilal John the Baptist. John the Baptist il pa forerunners il pa luti takolan il pa akulan keniklan lim Jesus Christ ilan tako. Na John the Baptist il madak baptize mo ke kuuf tak luti losin for la losin esmak losin akula na ke mitlango si mga tako na mitlal fung ima polis sin Ephesus ilos ilos mataki lalal fung isingan ilos tay ito lalos ke Jesus Christ ta shokta Massima wagon year olos nga ilos sunalik siya na shukyan pa nagiplan on matal na masika bagay alam dik siya lang na kaya Ilos life gilim Jesus Christ, ilos ito gilim Jesus Christ, makilutilan John the Baptist. Na tiya kalme pa John the Baptist ba yung medalin? Di ba nga kalme Fact na le, lutilal John the Baptist kan, il akulus le. Akulus na kaya masama efat ako, pamitlango si balim Jesus Christ, na ngon matal, Tena lutia so John the Baptist ileta ta nakilutilalos kan sunna dila John the Baptist kan sunna oreklain ash lasin met na kaywa may tugun lem Jesus Christ tako isusle davin vela ne lutine enwaki mouliak so na gasao balda il tva sa pema ngod medal lasin met na kaywa siya lalal fungigil na shokta. Masing ako dictionary ito masing nila Holy Ghost baptism versus water baptism. Water baptism, Holy Ghost baptism, maliwo si bakal. Nailos baptize like a koof kilutilal John the Baptist. Na kung hindi may reaching reaching shamdram gunle, ilos Ponil siyak silos, talos mo, ilos nukun, sunna ito keng on matal. Na, kainin commentary ng amdaliye, ngayang reading, kata mo in fact mo, kum fin, tiyais keng on matal, kum tiya matlalal vumisi. Na kata fact mo, kum ifin, ito gilim Jesus Christ, kung tinais kang on matal, kung suno ay wala mo kumigin with Christians Na mga sige para yokship yung argument ko na gipapala, ta reading, dikshinik din shukit din galim ge. May convictions yung Holy Ghost baptism, may tsufan na pa akfasyoye sa balim Jesus Christ. If na water baptism, may ito pa akfasye water baptism sila na. Pag reading man na sila, belso Paul il baptize, il broy kelos, frie paul na velos, na los lalfong at ako yang, na los ace ngon matal. Holy Ghost baptism sila. Na, le mesi kung baptize sila kung mema, well, tiada liksyon na fulia ki akwak siko, o yesiko, order se. Le mesi siksikat metan. Mayen, mayen, matanin siyan may se efin. Mayesa, efin, oy, gugilan may se nga di madan kaat, na ito fa, Holy Ghost baptism sigan sikat. Baptize like gengon ko, asing on medalin elos. Ito fa ko yung sikat. Lagi akong ready may nalaksing alam. Tugun po nil flia Paul fellows, proy ginalos ve iskot matal. Na, the vav was alkush. Fakle il matay nensing and chomper malim tolu, na il som, ashmit ako lain ashmoye sisikagel ashkala sig for siksikat na sum nagian we sum nage edin lutsing pa ba tyrannus el sum sham we
il som na kelos forlok dawe yelu sham gun be peng wo singe. Inelos bel sa o kibula bel sa mga bang elos mat sa way. Sa way pa inelos. Pa inen so na le bang elos mat Christian kapit live may saying arok ke ine sila was pa wala pa inen movements and but sa way. Now nasukum ke akum liye marit le fashion lal poli luti paluksani na pa fashion ne sunya kum musenge ke ga treaty men nak singa ya ka kalim gele o yelu pa sham kunya Baptist say originally John the Baptist the laying of hands the second baptism siya poli lak fashion na Holy Ghost baptism the basikya Nagyan ako mismo masing yun na kasi siya mafalla ng ako min siya pa na me kalme na sik. Me kalme na sumo siya nga. Kung what ekin matlalad for what Christian siya fika kandaling ka na where does that put me? Na kitop na yung siya nga bakat kinloy nag-isam-sam sa kongay. La ilos long gipeng was in St. John the Baptist. Nutisen il akula. Il akula takolon lame. Para ba mo John the Baptist is forerunners. Il akula takolon lame. Tasok na tiyalik siya sa runyag akfasyon ngon matal. Na oro ilos takolon yung tuwinan siya. Na label ta akfasyon sila kunokon sila. Yung suot na yung kasaw. Na edmo kisuot na yung kasaw na ngon matal tak sa mga dahil tako. Na pamitol ng degak fashi. Na kalme na sikko. Pa ngakum mo daki o yematalash. Siya kopilan dash mo niya kingot matal. Na kung vinloy na gitop sila at mitsingal luwang na katsun na longing ngon matal. Kung vinloy ba na kimolash misingi. Na katasis aspeke o yesingan. Katwas Puyalu, katwas Kalansap, katwas really well, katuya ko, tuya ko Christmas, tuya ko kain mga na kayo, katina sang enlan kon matalin ko likot. Na pato ero kita kan aske mit singalu, mit lalfung singalu, fian emphasis kan. Kat efintie leila iplan ko ipsilon kon dagin sikat lain kot. Yokshipe ang ako minsuk, men dia basta, dia metlalfungi, dia lutila siya pa isut man metal na suma. Mol man ifin o yemadan God. God, lem just kasi mol man o nalata esut na suma. One metal. Nakanya ba, God finnikun, lemeng one metal. Nakanya ko ba days? Nara yokshipe. Para Redian Gasland God, para Lutian Gasland God, in Maki Paepalo, Gasland God in Mafala, fall na gilong sila God, may ito in Maes, ngon mo dalin siyam kunyak, na pangay Paraclito, pagyakigas Greek sila gengan, and that the comforter, the replacement, awon yan lim Jesus Christ. If in ngon mo dalin siyam kunyak, mitlalay fung misengi, Kopen wala mo los tena is los mit Christian. Mayen los tena is kon pata. Mayen katelik siya galim ke. Nara yokshipe giten luti sham kunle pangay. Lem Jesus Christ kung baptize nila may daw kime gikat pa kat po na kat ngon matulungan in saspel na kayo. Men katapela kat mukat filia masyak tulungan. Mayen pangay mama shamrampiya pangay may common maritsa ngay. Yokshipe kaya galvia may kanalal for me. That bakit luti like John the Baptist luti mahata siya way mahata siya may nifo o yes John the Baptist kanil takin ako na Lim Jesus Christ. At Lim Jesus Christ ito ka sikak tari. Yung taka asowa filia ngon bata.
kat 20 years kon madal nakita ko ba ng pale kaya ko ba no ay wala makatinay matalize ay bangan Monday ngay tuwing siya ngay usya magkuya ngay tegin ni Sena ka tegin just ko lang ko Tuesday tegin siya na finish may vacuum nag-iipsing ando sa tebitium gas la an shuetenel gulo paingkom gulo kung to wigat yang o yuga vijak mo mga dakfashing in aschupenasum gachukom talen gan sital egobenasum akayum damlel Miraela paingkom na penida Moses lamalap tigizena orgin balanchum Kinamalap nga long nga matalong ale ale kale minsingan pena ishumam dalong sa shmonya ki baptizing baptizing na kung baptize la kumawi mo na na pa tamlen sele la la kate kale kadin ka in read pa fight ki pa lang am da read follow na en mile shamon ngan ki pole siyak selos na lo sa katina ito katina long kingon medal singan los baptized si John the Baptist. Nakil siyak sil, kipolil da ka siyak silos nga nilos mo. Ilos na ito kingon medal singan. Narapoli la kalim niya, naki tamlin serlil shamon ngan. In kalim na ngon medal singan. Il baptism of the Holy Ghost is il siye naliki, water baptism singan. Sige mga kumash kami singe, kiben si mga days katyang. Ingoin som is Jesus Christ nine God. Baba, God when God ngon maday. Finlem Jesus Christ, palem la siya. Nangon lan God. Ashpeng God. Minday masipan na. God Baba, God when God ngon maday. Laman lap. alright tigizena ang gulo degin just ko agin balanchum kuming gas hati kung show yung benag Tuesday Gaglamalab damal Shirley tignisena dawak silongan lekshin na ikesa na siya na ke malututsi be ke Tuesday ang kilip sila ko fako lan ngon singan ko fako ma ko ki mama akfashi yaklan ba nga may leksyonik pa na akataya ki malututsi ke Tuesday ngayon tao siya po nakataya silongan when fact silong akong fakla kat kan we so alu akfalat kat kan ramakunas kanin mga tafin wangen power sige Holy Spirit nga nakat kapen fong well na nga mtawag ki me tafila na lutisilal Paul finenevasis makum sam kun nga siya mtawag ki single dolu fani na kilongulan na single dolu na ki singal akos ki sapta singalya sam kun unmet si masamanyak nga anayin ma dim of Jews pafak ki singal mo katamat chuma 4 sistangan fok na practice si malosarangay pa elosarela o yen claim making a living claiming to heal and drive out demons. And then last tangan fok siya pa o yasima laman akademiya kyok na kiluksingal siya singal ya. Kamu siya lelvakla buksima akataya kinema special matkuya kumasil look takta siya nara kelo siya last tangan fok nga elo siya given nga sme inin guys siya diedi mama mga pasang lasta o yang ya tajakta masi makalim ki fasingal tulus nga lako dyan ba elos ki inorek makun inenlem Jesus Christ ki malo sarangan may Jesus wangan I'm reading akatayela inakon nila vaksilak nga ba vak mo ngasap kun na siyum gainin Jesus sa Paul el fakat ki mayen asma tolu sepa selarin galim ki mugi silal Paul nga ki ma ko may dekyang nasilo masi medala ko may dekyang nasilo may dekyang singkat naro may lakfas nga
alena manek lelo sin kain akilin akluo sol lalin kain egen sia pasal in kain sham ki kaslan god finen Ephesus na masyak toluan pa alakalim la arolala nil dero ana magata yagi ke singal dolu singal akosnge arolal polan maki shipen el get demonstrate compassion lal long silal na sin maitan pa yok ki maraka ini na lalos ki mama asan choose wa masam kun yak nge akata yagi be mo astalik natin che bang sivo ilalena fue lagi rek malal pol nge ki kama akademia nge ki kama kalangan matal poli lorek magin sang me lastangan fok nge nara met nge shike norek magin penainin lem Jesus ki milo sara elo shike nakataye fakline in lem Jesus tatel tenay tala siya ilo del tram kin magina nagifas si ak singaul limekos gi singalit kos ki ipsiak luonge takalan fos singa tram kun elos orek makun mo ash si elos ma alena anen fukoko ara spirit ka ngan fok malas nange edel alena leksinina singelik ka me yok masikyak na selos ta kung pinridi fos singa me fakla tajak takata selos fak mo Beelzebul lem nanti mo na basang ka na inlas ta maingi tajak taylos tila demon possessed person nge alena akata yagi galam ke lukakos fastol ngol dolu la ma lilille ke belsi makum orek makun polel rek makun inelan lem kada tajak ta elos ta sang credit na ke me ma si madalak fletching Beelzebul si madalak fletching pakda yagi ke fos singa ulimekos na ke singalit kosan the fact la katabe silos kena skelchisias oinge elosiak sidelan Russia akalinak mila kalala paurela mange matakain ka shame chija sile tamakin nak lososa eldena akfashia na ke malos chikin akfashia kla na first yak singa algus na kelongol nge fact la Ephesus elsula kinensima orek makin yak mo manaki black magic kakatepe na genekin shoes fama ma elosorek makin na fakla kemainge ulan setan fine takani akwa ki na tokosha lala eka fakya kuwos fak mo ngalas na timo na mayan Beelzebul elsi kalag inara pangit claim lalo siya na bailo sa kalimye pakkalim yakin inalakalim silos la kasi mataka na silos nge lapan mani ka mema madele sista ki madel running nge findereka ni italigan molala men kasi nge ka na akwa ki si mataka ki kalangan madal sinkat na sil bolan sang akfashima ilara ki ministry lala in and Ephesus nge na malutut siya nge akataya na yok la fin ne ketalik nadal si vange elos alena impress ke rek malal bolo elos connect la koma ansil nge 1 year olos mana ke wa malarange ak fashiyak le ora elos shiken wi bang on lem Jesus kim kai si fuse for malos rek makin nge tasak ta masikya ka pa tena sikya ko na ke malos kia mayen elos claim Milos ita kitsia stajakta. In reality, wangan na paye kapastalos na siel inito ora Elos me fue leki Milorela malutut singe anakia kelemiya ka Milos arang Elos ngos laki sipin susfa inut Milos arang sang me shukyesen tajakta kita oral alpolo ilas la mga kiko makadil sang na sila inakalimye lang sila na sinmayta maing ilarek makun kasi nga wangin molo na sinmayt ma ilarafina na Ephesus nga pangat difference lan occult nga met ma practice
na ki me kai si oye ki susfa na si ki oyelan matsilan God ma sisis laking onlal inorek makinsang lastangan fok ni mamaya pangan ka si mga kain academic mo dudut si ki elen mising yang fleyak makuluk na kalmen fakla kain daw shubun dudila damla shirle pa kasi ki mataka ki kalan ngan madal na silbol nga tako kirsipen arulena fukukolal fungilala academy la mal nugum nga finne ang kisap siko epron si mal nugum fin pasal yakle na mait mapsal langan fin maas demonstration kaya pa ital kain kaile na pange mamay sikyak sin mait ma yung yan na palal fungila sin God sang kalan God inan euro ingan sang onwalangan fok kaya na si mama asya taka na si kung gadin kain ito ngamot kan kifaksilal damla siya lang kat kain fong na ne eli well makain na tanga ko me fin leksyon nili na kasilan gat ki ngad matahil nga finan gas kung finmot ka na ki faksi ka commentary nila en kisya flal kanuk lal epron lal fin kumpasal la kung kain kaileke for kaure yeta nga ko me kin matkalensap misingi as fosta ka na innanaklasya penganapel kat kofla orek maganda na kasi siya lem Jesus Christ likia yoros metigil so ka ifokat katigay orek magan insang unwe kat na siya na ka unwala met masma ani matasya kama enenekat mangin ak na nakikatla katasya yeke isyung yan gastan kat na inmola siya kakat fakake nga may pangakya siya mga kandigiya yuros tamla siya le tigini siya na ki pagkanak lang kay kasit lang kimalutut siya ngayon was welcome in kain sa siya wiki mamay kaya klaban siya lamala Alright, tegi just lang kumkulo. Tegi siya na ngayta ko giunista na ro ngayon agin pela na sumit finash akon ye ko gas kung gisang casher ang mananak singan. Gila, masih nga liye ke merit singa na pa ke polel kasi sa ke talim kulit cash ngan for practice in loss lang on fok ngan. Nga lila dal mo kainin cheeses sa mga polel luti. Na kingon fok ngan longo na metal sang to bokal dal. Dala nga dal cheeses, nga dal pol. Sa kuman. Kalme si kumyang akong reading pa. Wengin yerolos kalim singan ngon madal singan in kan sang sis lang on fok ay nakipolil fa arongan pa fakis ngal singan pa tigin just kalil fak na ni prun la len kisa flal ko akay lamit Paul si Fena lost lang on fok. May lost itay narang anon ko mo mahingi ma anorexia. Ngon fok ganito la silim Jesus. Ngon fok ganito la Paul. Askoinin. Nanangitang na sinmate ma practice ma sa nga ese kuman. Panganen si mga na dila oil nutilay po ngan koma itakyang singan pafakis vesingan may totoko si vena fakak makuluklalos kisaf lang marit singan si vena fakak makuluklalos no si vena toko isokak puki ni nut man atalos ngan kolang gat man vel po ngan loman laban mga estake ditilo san glo naman naptaking global lab mute. Alright, tingin isa na tingin interest ko kung kuskulo. Kusli may naksing Panga si mama pele kasi nga exorcism. Exorcism pa as may fall na ke. May ma ko-proy lain sum loss lang on fok nga. Na para namising Pelsa may daro exorcism naging pro in loss lang on fok. Tiyan na may paske in ensin nga.
Mange faxing. May fin manasal ila. May fin when on madali ne Washington singa na kusliele skiva high priest se pangan talig bulit kos natol. May falet ke alue pangan with yok walla. Na dalki akfashi falet walla los sum o bagus batigin sa tingin sa family los sumake Cain and Lamb Jesus Christ. Na me timon ta lang ha? Lamb Jesus Christ gaito. Paul gaito. Asya kuman. Na melar il atule sum de shol dal shol ak megin nila med yitkos kan chike motko. Para casting exorcism belma metal proi lying on for inte ana metasken singa. Am da we pastor of work the broi went ma demon possessed nga. Ta guvin pro kung pro guess am to ngedang gile wal dara. Kung guvin pro mutula dala books na moto. Laro kumin liya men ngon fuk singa Arda mana pa si bang inuut out pa Kun lalvung gay inuut letter ka line kum kung met lalvung ise ngon da lashin kum wang inuut ka ta kapsali kum Namasi siye may lutut ma la falla nga si kum met lalvung en lutut kun le para yoksmig den fuck shafi Suke gasolon God ngon madalin mo ukuyak minayin God in mo gasot ke mga dakfashir May gut feel it gassing it dying sick. Aron na mo asyo so when legalim. Ngon fufung ito ko ngita ha sir le kum katigil sa kuman. For the one pro ginilim just Christ out nga ito. Masanging sil. For the kum Athena. Mana pay para yoksipeng ako min isla ke may naksi ngayon. Na for single losing ke ma tingin just ko tingin siya sabi ngayon main backup le call al polling and le tisam local tisamon mo kay fan na lang ngayon liye bukunian ni nuklay ngayon kisap mangan may mabasal lang los kay le Kosil al polling luksani na takoin alena akila may ito in los election na kailan na may nakasito ka na si kumusik pitan ko in soup na pahay ngon madalin ta ko na ingat if hindi nakidawin natalikit ko natin metol valet sila in other words kad kain walyang mata kad kain los matangit ngon fo ngon ta ko or no kat manawan siya Nara yoksipeg na lefalla. Sumna yurin God. Lord na kibugulasha. Tawag fair in the fact mo. General self-inventory lasha. Na nakakasya kayo mo lalfong iloko. Wanda rin maukuyat minayin nga. Ngayon kan fast na may nakfashik lines up siya. Nakadirin siya mo. Nakadirin siya mo. Wanda rin na parang seal. Parang akong tinagtin siya. Kostlam siya nga. Parang me costa na English Circumcision. Para circumcision tled na eko. May ngon matay pa maki may tlon God. Tile by the way of circumcision. Tile kostlasin. Ngon matay maki ko di ngon matay naki ko di when ma if devil ay gonna. Naglonsing God. Launching God bless. Sipa ko man nakasing. Tingin Diyos ko lang akatay. Tingin siya na ilakatay. Tingin siya ko lang naging mga nakasya. Yung naging sa plaza niya. Katiklan sa pa may ito. Katiklan sa pa il sa falet lena. Na ilfinin siya naging sa plaza. Ile akilin ko di. Pakingon matal. By the way of the Holy Spirit. Through Holy Ghost baptism. Na yokshupe ang ako may dictionary file lagi ang ako maskimit egin matilal fungi ka tasya client sa ko. Like pa din dictionary na isiya mo client sa plaza len no kain aklin koti. Iso mo kanong kadali na kanin kot. Pinan mo shop. Ak fasya client sa plaza.
och Satan vill mata sanging mata rar kufla like God. Lon si God, kita sun yung unistean. Unistean fact mo God el galim elangulo. Sam sukulal David pangan sam lonlit ko pangan ke nga sige nga ready yes tale me kalben sam sukungan. Tana pana fact men for say me Costenza say me nga lisha sam kin galim elangulo. The light and salvation. For nage for sa ako sam kin lem mitlango si. Sige ko. Lemmet lango si ifin lemmet lango si pangako masken gidel loing da na samsual David ngel ta ko in akkay got ken kalash ko ya ko zum da ge sam lodit kosh 27 eh wala nga sagele samsko nga fossing ge vostolu nga elta ko in akkaye ko in losla oy na siya kain in sangin ko sinsin ba bumdi na dagna mo galim is salvation claim God il ba ese galim il ba ese mula mitlango silas. Na usila si singasho kida luxury na loin na vaxel tosha David. Le lem got by ese konasis. Akay got kimagat askeo. Il se fos agusta geon goshan. Il samtram kun takeni lalalfung ilaskelim Jesus Christ. By use inse bisla sinasish. Kimakadashkia. Ilesa se mista se finne meu besing signa se shan kedenetta. Den luxury na galim gele. Metlago se pa galim. Ilese mula na ses. Ilepe usila se inse mista se. In frigadige en kadashwea. Na il Gabos in luxury na akkelim je joksupe. Joksupe jet lalal fung ila so jok na giplan broi. Broi las met lalal fung ila. Joksupe. Sie mama met lalal fung ila. Asher o. Komit Christian or sema ako yakle in asher met lalal fung ila kewa. O kotte orik magina pa broi. Common broy, luxury na ay call la mga purpose. Kung fin matayin elyalom, matayin force ngalom, kung as sanging income, ki oy na siya ma, sam sa kong ito ko na siya, luxury na akkay kat matlalal po. Matlalal po ngayon na lang, ki common broy. Ganun filial lal po nila siya, ki common broy, ilay call la mga purpose. Hindi, finna naging mollak si Venao. Aspel, pay, kapdayin nga katram kin gaston God, katram kin golon God, katram kin mawulalan God. Molun metla ko, aspe elya lak si makatabi lang, alikshin na losla. Alikshin na losla ki elya lak si Venao. Le menga mo, ngayak fasila masing ifagya, ngay nawala masing ifagya, kung ngay sumnin sing ifagya. Kainin o yung aspel mga diksyon na losla. Ngayon, mon ko na ke colon proy. Colon proy, or usila si modin elia. Usila si kan mada elia ke mapaspas. Ni pels man laksi ka na sikla, na sikya ke colon proy. Oh, ngayon fact na pala, dukun nga away tokle. Som na yurin ka, in siya ke kakalal, nakakilin na pa ikekla. Ikekla, ikalmalik na siya. Top na ke enenolog, top na ke siya, may siya klako. Naoro, siyam sa kunta ko na si Gibesin si Bakis, makanya si Fena. Kimanga askya.
Le paile kat film som leisteliki malan kat som leisteliki galen sing gdagan blagin elia gdagan blagin forskninga gdagan blagin mapas pas mai tako akelia yeko nakidin isam ke kolon broy yokna nasin matalal David el Ramram Gun gebellal el fulia na sikum misenge. Gidet mata on gekun, gidet mata konduni, gidet mata meditate upon. Eh le belsi elia patat na fair, so gidet dikshe loing le. God el galim elango lok na pasifest ko bash ko na misenge. Naglong alap ngay tuin sene folknar taking interest ko nake med taking interest ko taking sen na taking interest ko le rak fashion tosta taking sen na Namalab tamlin serle digin kumgan fash na mit kitos to nga longa na akte kikalim sam sukungan kula namalab. taking di or gin Belgium Lumalap naman Shirley, Gloki, akataya ki Sam Sukungan, digini siya na ngay ugay faklumanin kan fast na met kitastaan. Malutut siya nga nafambalan tolo, sila asal lagi karangan yaklan God. Na mutawag ki sapta akos siya nga, first siya nga lakos nga siya nga litkos pa marit siya nga Nakasip tolo siya pa kaya, nipsimitan pa, pagkaya first akos na kialkos siya nga. Kipel siya ma, dagang siya yunak nga, in kind toto, no you're all, kasha esteran pa, chamanyak ki first akos na kialkos nga. May talap si makade samsam kun nga, sila kun me, communication sin Marshal Esther Mordecai pa, as katina nikni ileke, ma ilos ininan aita ileke, initala may sisikyak nga. Na nagi ipsiak lu nga, elta ko ki fos, manskili siyak lu, to ki fos siya singan, nagi fos singal siya singan, top sila esta na sil Mordecai ki, ma Mordecai il sham kengan, seten alaman me, fall top kyan na Israel Mordecai. Nagifas singa limikot na kisaflayan merit singa, style na ito na kay mama samanyak nga, kay matawagin nila sila Mordecai nga, na pa esom na kay akataya kisi nga. Kifas limikot siyan, style sila la adash, pinbangan pronunciation kay nila, ilpa si unique ma, ilpa unique si mas show line matasi scale, inkain me, pange, samsam na sila kalilas, enino ma asyurol. Na Mordecai ilme, pange ilfak na sila, masikyakan gawa, pataka kifasit ko shengen. Aslapan mani si ma, may si mananaklan naman, tenapay na silos nga naman, ilwulela interact, nagi ni-influence, kaya sila pa in sikiyakle ma-choose nga. Napataka ki mariting fakla Mordecai siyak sililan usla na si Lester me masinga Esther lan itake. Pangafakya la Esther na daw na ki mangemit. Napafos siya nagasingal siya ka topan ke inakataya na sil Mordecai si Mordecai din nagalim ke. Fakla kibel si Maester el sang na sil Adash len som na sil Mordecai sang mga na sila kakisinsiyak sila ifo ka kumarakanin mga nuknukluman ano nalamisiya siya o iya makumrangan ano murik malan mo me nagin mao met well mao napa me kasi panga sila lister lang sa badass din ko nakirol nga napa kilsong manilsong te Mordecai fakshipel alma ro el akademie na siya mama eman ka na naksima ako yagin sang sa kaila mo choose nga Napa first singal itko lumiko singal itko sa katayela style na nakalim ki mange metigi Mordecai fakta sila ki Mordecai long gasingi
si Lester isa pala kasin toplan na sil nikom nan gamakom makainan national matches kain karangan yakle yo yesing the fact la Lester na sil in fact na sila ba isam na to ko sa si ba ngam ta siskeng pam sam geng katya na utibe utyak kirol ini na kadin elfin malen unia machima utyak na rol elfin de parke komen na komunita pe kain mangan napapasingal ako sila kung fin misle de kas ki peloing mo kay basam nge in kenek in kasa fata ko lang me en asin mo chiwa lo se pamoliak le tajakta eko ay komin misya bange masima el leksyon na fact na sil me Esther len longkia na pa Esther to bokla topal daga ki fasingalon was mo fale sini mo choose na kay wa inen susa na siye som na we gos mata lalo proy ki mangan likina elya makomusiyan masing electionik na akataye la Esther ki asang flokonan na silen kain akkalemi na sin matthews ngela kaya siya si madalin nan sugo pa ilo sin tuani me mata proy ki mangan likina in shamshamin kain no yesima mordekail laman islel ki na silnge dikun mangin na fakum del som na yerol to ko siya finiline masap nga finara ta mise na nga mise el makosum ramange na fatari na fin mga som man konsom akademi mansil to cha evin ta en nga na so be it na pamordegail som era mana kayo maestre sa ilanara pangay sa yan ram singe iptoyo singe pa amdawagia pa tawagia pa Mordecai rela o Yesimail analen pagkapakwili na ka wiwi na dudu yinan ng rela anan aten met katemo met na bulesh ay ki truke tension la sin unique singe so dawang si Lester message na silnge na Esther el na ita mga ashirol malutut singe ipluo si mataka na sikia ba siya ba Mordecai Elia ki sipin matchus nge elorek magin matchimasyo lento na Lester nge ta maasi mga liige orala sila Lester nge pa el fact na silos mo elosin gan lalo proy ke maingi kaywa na fa diekla efuka en si madaga ki mulutujinge madaga ki chasapta lime ko shapa Esther to look at ke belsinge pasi ya ke reaching shilosol la ke karangun yaklan ka kadel to loko no la ke pel na falsi si matayin masyaman yakmet na Lester nge katutigal root na sisela matayin sham kun yak ke pa pala to look at ke Esther ke pelsi nge ke gato lalo ilano rek magin mamashirolo el si pa la kalemye elosin som lalo proe masitu ko pa ke gato lal ke wala ke kasha Fakang na siya makumfin mista ki pelsing na ekan si kiyak lekot. Esther el tulukyak ke pel na fal si makatil lima fal in tulukyak el na silence slash malitutsing etaka ki kapola. Kat fin mata ki etala masi ino na kalin gas lagi kat te gas lagi pasha fal mainsang rolan gen ilya yok ka pensikyak. Now, Esther has been raised up at a very perilous time, such as the time we're talking about. Pel na falsi pasyon leil len dilukyak len kan gashe lamit lal choose nge ki genek lal walal Mordecai. Mamay bange ekasik sisiklak mga kanrela ki mulututsi nge lumalang. Det är så gula. Det är så ena lite att fresh fred an Okay. gas lage masing am da lipsel agdelo masing along sig sham sig Lester le nachish musenge le kadil flyga dige en fall kadil flyga dige super lal na kat efin lie le ashpata matavung le ko masig den up den gas like onage digital charm gudin got plut modulu ya kilometer sestle lalo broy na sinka
community mutlalalvungi Mordecai Esther tagay ni lalo kun tagay ni proy kun na ilostim dana proy kun magayvan na Esther ilba fliegen fall to my can be more effective Finlay it would mean for her to lose her life mayen bata kidigin siya sa ngan if in toko siya si Mayle some approach Esther some approach ngan lite tip siya kumagumento ke peri at bangon ko il kabenen mo ki nakacharm kin dead or alive ko it's a na nashishpusenge and makatashwe kasabela kasi the voice for the people kasabela and makatashwe kadil free kasi kidan akkalemye kidan sham kidan so organic na fin ba gasin goal online kapdayin ko sham gasan ka Kidan di sham kin mana mai da wona session mana mai da navigat the vena makena kidan sham kin ma gaston god fact kidan luti gaston god in oya na kinalon god panang gaston god sumusikle kidan dero in mind sang kidan prostitute gaston god kidan fact gaston god in oya na kilong sila pangi plus na gasing gola en kumashwayan en kumashwayan egin mat kolse egin mat nawuga sham se mat ito ke subject matter kati da magin mamashiru manin sang mula may tsaya I think you should just look lap ngay tuwing siya again belat sila kinisa na fresh Friday set yan kinisa lang Kula na mamalab gaslan got sa fekyak museum on the phone message ke pelan bela. Kula dekin damlan sir leke sham gelester favorite season favorite math subject cause season's favorite book ke Bible along the reading ke shipin kashaya. Maybe to get Fred and by the way, happy November na siwas na kayo walin simit mi singi kat alam sina lola kat show na get December. Pela ba nga klon sing kat kel ak kaya kat ni kat soon malim ak luosaf like a year 2022. November na ako Fred ya kuwas may sila sa lalan kat. Kuwas may sila sa lalan kat. Namarita aşke Pugmata Deuteronomy Josh siye. Marit nga el sikyakbay ke Exodus to yung nakos nakalwan niya ke Deuteronomy Josh siye la nagisingan siye. Pasyal Moses, of course. El dava mga pasyal lemgat na sintalik na din Israel pepangay na kipel nga lemgat el sapkin na sin Moses ilan farang na selos mo. Kaya filosin uchak na in city na in felkenen kanaw sa madon felit kyosh. Sa bak mo madon felit kyosh nge yok lakalos kola kailos. Narang akong kandi tayo la kolan kada kalim niya kimarit singe. Sina kilime kosh elos kanaus lamadon elos in kanaus lamadon veli kyosh nge sap ko sukungan to kana selos na ongosta na ke singa siye pangay masima kalam niya ke si fesingan silayak le mit seok lal si fena si fesingan fakman kuwos mit silosa lalan god nage Moses in fact nage sapta ke fosinan ke de me kosh na Moses in fact mo de la uskos la nines ensis ako sa fa kukiwe. La kalim ye kola ke pensi mai la sang maton felit kos mga fakman. Maton felit kos kan nine peolos lo sa katangalos la na sap kolan lem gat na selos pa sira na kedeme ko sa kalim ye ngan. Ina kalim ye any kyosh nga en any kyosh nga nga suk nga liye nga
la ifo ko lim ga del ka na sa los le. Ensi mit gan ba mit hit ke gas ko siya va ko mit hit na hitites pangan mitinge ilusta ko ke talik na din way na kluwa na dal kenen. Kenen ba mana dal ham mana dal noa. Pangan si win na dal noa na ilus pa mit mata ke south of Palestine. Na ilus ilbena kenen bena ba fullbena na dal kenen ba financer en todo besaya ke maritsen. Cherbush sites, armorites, Girgashites. Namatay na pa yung pronunciation lang at siya ko meriti gas ko siya yan. Na en si akluangan ba Girgashites en sin may tingi pa sisa silta sun ngon fok may ma sas main may ngon fok ko demon possess ma sas main girl ya kami na masimiti los rapalos boboyaka mo kung when nating God. Panganen si Malam Jesus Ilda, pangan wait Malam Jesus Ilda soon ke ensinan. Armorites, may tingi pa film na din way na kakos natal kenan. Kenan isam kenan manatal ham manatal noa. Na, syupeser ang afako, na of course Canaanites might urik makin na inel Canaan in kain ba might matafinan Canaan sa Canaan grandson sa nalawang. Na parasites, may tingi pa siya mo niya ke pala mo bang mo villagers, ilos mata ke south part of Canaan and may tekyang lanchu flagchu tayo ifrema. Na Hivites pa akluasaf langan ako on ngan. Ilus pesimit ma Hivite siya kaya mit Eve, HIV, pesimit ma siya mit ngan babel si ma Dina, likndan si nada Jacob sil Leah, da showing ko iya kiya. Shechem win sina din mit malemian si malos da sumnewengan. Shechem singan pa in mit Hivites. Na di pa na wo news kimait mga siya nga na Jebusites, ilos pamatabi ng Jerusalem. Kayan mga na Jerusalem. Pangan na ni Josh, maton sa ni Josh malim ka del fact nasil Moses lan fact mo. Kusing ka now, slaw na ilos lang na kayo, may kum show mercy, may kum sang back mo dahil ko, even to fellowship with them. Kung hindi ka pasyang na silos kay iplan merat pe. Tia Leila talik matayin ka talik mukul na tuwas nga ning kain so merit yak silos kishipin in the long run ilo sa mga ekol lalalal fung ilalo sa nin alo na kimasyalaela. Ang mas mayoke ipsi ngayon. Ilos ini na in som kanaus la long inalo lalos kanaus la masyalaela ko shu ma kalim yan akilan yan kat matayan sila los sa Shira. Iso kay masyalaela na kay walalos. Sila ni kilimi ko pangan sa plandaim kat na silos. Nagiyon ko sila singal si elim kat ila kalim na silos la. Ilo sa ramay nga, may yin lim kat, il shay lalos la, il yelos siyak laliki, don vela na kaywa, national mo don vela na kaywa, talit na din siya nga il shay la. Sulelan mo pang may la, shay laliki mo na kaywa, shay laliki mo na kaywa say, ek matal yelos. Ila sang matal mavelos. Ila oikolos la moilos mit seoklas ven. Na Moses ilvak na selos na limga de na sunday ko bus la kishipin yok matan fellows. Ko kishipin posios kubos pa sjuke med fin fela. Kubos pa sjuk ko matan fel silos kan pa sjuke med fin fela. Balik na din isya. Tashok ta kina shipin ulila lal na sin mit matalalas, babatamalos sa sunda. Lim gadin silela lang garang anong naulila lang na silos, narailos,
pa insulela ilang kan karangin ke thousand full na tok ilos sa mga ekos mga saplal. Na ilakalim yun na silos ke fosto sa flangan mo ilosinito na long si kaulan dem gade wela los in mo lalos ke full sa vata ko na silos sa mga ekos. Ashok talim gade let tie pe batlin tako sangkayak fal na silos hindiakos. Narelos ini noy nashpe. Idas ini noy nash me ipsilalos na kiulela silan man. Kadil sap kanilos nakos mana kayo masap na kayo masang na ila karang nalos yang. Na ke fak ke ilose ilyak na insitisingan en maton felit kyoshnen limgat lesang katang lalalos na felos. Elose ilyak na le katang lalalos. Unay na fon na niki saf layin maton felit kyoshnen. Sham kitalik na din siya alena fon na si kumisingi. Kaya kadakes makinyakot la mo laja tinalis talaga los. Mo laja kat mol ala apkaran na ke molan dalik na din siya nga na ka at ilsilelos le o na pena ke ilsilekat la mo itlal ni singi kot finash ke use malsilela nga nilak madalyelos sa malsilela na ilos sa malsilela nga nunwait sila nga ini na orek manake kaya ba ilos ini na Äkos na fon na mga sapmalim gadin sang na silos in äkos. In fact, if was äkos may los fintie, färs ke akwak mga saplal na silos nga na ile arla na kashkashak silos sisa los le. Ay na si kumising. May doon si jam ginyok oyen mit talik na din siya lenyo se. La ala na poste belelos for laliki kat lalo sa alo na ki kat sa ye ko ak flat ye kat sa ye na kot mi senge kot te fe kin tu nge tang na ke shu so ko sham alya lo na se mo lak ko ma mi senge fact la me priorities lak ko mo la me si mit kot flia mit lem ka den si kat lem ta me si nga kum flia mit liki lem ka ta pangan ma si ma lem kat el chicken jam na si kum ke mi senge el sikat lenta el suleya la kom kishipela nanga kum fintia kos na la sisya la kom paksaging gat ke madutlut pangan marsyo ke frede na vloga not pela na serious. All right, technician namgulo. Technician ask my roommate. Ngayon ko ke oh, upsan na ko nakfashi siete. Okay. Så det kan inte gå med finansmajo. Ola si fakla wala na siyum tigini siya na ki akatayan na kalim financingen. Yung am da lipsya na ki nation it kosh. Yani kaç kadar aklatacağım seni. Dildi bana ekle. Ile sakluk. Ile we got mateng oyelajo ne aşpensi. Ile kind of feeling off. Dildi bana ekleyeceğim seni. Mutan böyle gerçekten. Skimut ko mo ye. Sumonya gige Exodus. Na betiyo siya ko na ilyak na gencan olaya gisingan. Mosisera duti itkos. İnsan herkes bakıyor. Tapano len vlog nga mo bangan Muton veri kyosh mga cham ganyan te gina Pangan. Namin serde lang. Tangadak na le. Kat kalam gele Moses ilette o silyak da şokta. Orada şamram singan fakma sikya ngan. Faga wo iya kumita kumiti kumita sumta kaya sumta. Oh, bala ko atari. Yak fashi
악파시역letari. 세계적 다이마는 왜 먹고 일하게. Fastamente, sonda maewut. Chimot ko, boy. Ati ba klase ko musenge. Lain lang kat na ko fulia ki aske pa e pala musenge. Mazila amira ba hakos mo kayo fanda. Gidem da ame. Kasi ka na tigil na Israel nga dikiki. Kadil fact na selos. May sikyak. Funa nga ba ilya? Lakan weng ilya lo. Kat kabin kifas mga jes musenge may namakising. Kat mutlal fung iya piye. Fukit mo ta force. Kadil fria workline. Kadil fria maene na lan mutlal fung iya. Kat da shona ke masaya. Da ilya ke masaya. Debe na ikla. Gal lamalap. Lumalap dapat surely digni siya na. Alena kaya siya na po eh. Ay fukit Belgium de gisena kung nasa fie setyan. Ay, gulamalab. Pada showing sette el merit singa naske John singa lagos gaias met lalal fungi along se Rick makin John singa lagos kemisa lang god. Sette novemberlen de megos inkenik paye mol. Inkenik paye mol. John singa lagos fosina ni kisinga lagos. Na lutilan lem Lars Jesus Christ pa ngay pagatash kaya ngay. Pensa nga mapaila ko los le ila ko los peta malutlit nga kasi pinilito la pella sama ile ako los le lito pela ala na disturbing cielos ala na los na naklalos dawagin force nga towa sin cielos kasi pin ilos matawag liek la may call sila los in Jesus Christ inawangin nila kailos. Sabta singal tolo la nagisingalit ka siya mo na karanyang nagis-self-lion mission lan lim Jesus ka ministry lan lim Jesus ke el mise es filmolya ay bekil so web na yurin baba. Na sabta singala akos pagatash ke nga siya na nagiyakos Jesus el vak manikos force nga kain se towash na limekas la nage kawan kos la Mégos lenne stagdig sien gedi mégos. Na oingos lan giskelagos nga bain genek paye. Nga bain genek e paye mo faklan lem Jesus na selos pangan. Na may luto siya nga kum shamon bel na pos. To kinin Jesus ngon lalin silpanaksa siya na si kumisingi. Lem Jesus il facke, anake nga facka fossina nake limegos, ilakkayelos, akes makinyelos, ilito, Jesus ilito la, dal tawakin force ngam tawakin toashin sielos, men ilosito la may Jewish authorities ngam tawak, ala na akalam yung siya nga siya lalos na sin lem Jesus na, ilandag mo siya la lem silalos ngayon, Jesus Christ. Ipel na sa elwang lalakay los naro los na gilya yak na Jesus ilito na nakla siya ilito in los lam dak force nga yak dak towash na nakla los la kete rela fagas Jesus ilving wang in yoros when matawag ya los sulela in wela Jesus fash kishupin los lalal fungi kolan gat man fel na Jesus il vak na selos may los hindi a force nga. Ni Jesus ele tala los force nga pangasye mga riti niliye kisye mat kol. Ele tala los force nga ele tala in cielo sala na tuwas ta shokta. Dutila la el te focus na ke inse tuwas lalosan. El die akyoke inse force nga lalosan. El shakak el remind el all dala Mesiro kung tawiyale fash kosulena in wiyangan. Basically, what he's trying to say is samak la kung sila la kung wiyalem Jesus Christ fash kishipe fagasi. Nar sila na gilime kasi fact na sil, il fact la elosin lalal fung kuwos lalal fung ikat. Lalal fung yape. Kuwos lalal fung ikat ngan kuwos lalal fung yape. Kuwos ke
insi was matawagin force nga towas. Ngait lalal fong iloman. Focus na lalal fong inosan. Ngait focus na the issues at hand. Kung ngait ang liye masima foundation zilom. Maya syukoy koan. Kishubin ki elos liyengan. Na elos amoy kan la worries lalos ngan. Elos amoy kan la ilya lalos kishubin elos ito. La God Baba. Jesus Christ, si Fena, ile karang nalusyan. Whatever happens to them, maing ine karang inyak God. Pangan kinalan Jesus Royal Sham na selos nga. Manilitaw na pa lapan force niya. Ilitaw na pa ilyalanin cielos. Na ilak mo kuus finito. Ito la senga o. Na kuus finito ita na kuus ito bebebata mo. Kuus ito lang asom na ye. Inkenik na kiyan nga som na we. Kuus ito. Nga som na nga floko. Ngasom ako ensuos ensin lomsin baba tamok ngasom na lomsin baba tamok ngasom lomsin baba tamok. There are many mentions ko loms in pakantinen suwos nga ako na suwos ngayon belogat ala na foto na ngit lasyo ki fax nan lem ngay ilmo ensile som na we nga pakantinen in mata in sin baba tamo. Kodli nag-mention na ekato King James sham kin mentions. Na mention kinanaklak ko kinanakin maitlak ko makat nget lali en na keto en na lalapsi tangam ko inam tale ko forget. Aki sham la Jesus nga may fact nga pa. Wayan ne me kuwuse so kuwus nga follow ko is kuwus ma mata na kilalal fong ilos na si kakos kinaloko. Nga follow ko isko was mayanen saying ikita na sinmait pes. Yok na sinmait na kayo. Fadi siya mait na kayo malalal fong il. Pailvak mo na som ako lain si was. Pakante nenin mata in lomsin babat mo. En singin ako lang na sinwit na kayo. Etikon sa falla na si fan. Oye pa nga kung fingay tang di non ko ke heaven. But finon ko ke lom simala sum na kaya mo heaven. Kataik na nage heavenly body slash. Di esibem da ke mano kalawi. Ara Jesus ilvak na sila. So singit lalip the big picture. Ilan dili yan bel ngan ma Jesus with Jewish authorities ngan pick on the Lord. Il dal siyang lakelam niya siyang alalos ke ditilalos na. Losin dili mga nga. Losin ngetang na focus na ke lalal fung ilalos ke lam Jesus Christ. Baba tamal. Naral mo, kung sito tayo lapian kenit nga sum na keo. In fact, kewan ko siya nagisingala ko, back up na naksimal facts mal fact mo. Nga, pain kenit pa mo, wang siya sum na yurin baba, fintiye nga. Fintiye Jesus Christ pa kumut keo, kumetiye ilyak na yurin baba. Lame arguments out there, gaslighting God fact mo, makina, Jesus Christ makina, pan kenit suko fan na, mold si fan na, mapay si fan na, inuskumyak na yurin baba. Namit tamalutlik nga ang gail siyam silos ng tama, sin mashlan mit tamalutlik nga nil siyak sinlayim, siyak la. Kote ito fakya, ingenit na yin kumesom na wea. Na ba Jesus song facts like nga pa ingenik pa mo. Nga pa ingenik pa mo. Wangin may konsom na yun baba. Vinci nga. Kilo si tari Jesus nga nilo si tari baba tamal. Kiko si tayo yang ko si tari baba tamal. Tasok ta Philippine.
in Nashlos in Kusensiak, Bail Molim, Farag Babanasish, Fakalak Babanasish. Era Jesus in fact give us Yamo. El top col Philip, Sexilla. But I can lose in Belzil well on them saying it call Elan Nikunda Sepapa. Ma Philip, confinlate Malia, confinlieric Malok Fakat lock, kainin managawa mga Rocky Mountains lock. Nga kumbuyan na mi saying nga Fakata kuminikun na sa papa. Kumito na mga nagaywa mga gas kinorek mga oro, mga nagaywa nga oro nga mga papa tamoksap kun na sikil pa sa paelma na yun mo ito. Na fakana Philip lang fak mo iltiya ito. Naro ilages maginyalos in liyela. Kos fin liye ya kos liye tayo papa. Na magmayin papa nga engain papa. Jesus ila kalam yun na silos insingan la kat masifan na kat papa kat wen kat ngon madal masifan na. Ilos finito siye na ilos ito pe maluot saya man masifan na matulu in siye. Kat papa kat wen kat ngon madal to shok to masifan. Nakilak kalam yun na silos nga nilmo. Fingo was siya kaya siya makinik. Ngayon rotan sikyak, inakalim yung wala na lang kat kainin wen, kewen. Inakalim yung wala na lang kat papa kewen nata, Jesus Christ. Jesus Christ pa ganik pa ye, ganik pa ye emon. He is the way the way, the truth, and the life. Kodes vena shakman asish misengila me parandusen marit singan. El masiak mga nagawa kainek ang eva arain sikya. In fact, ako na naman papatamo. In fact, mo, kuwos sa malalay kung iya, orik maluwas sa kainek. Orik maluwas sa koin, ayan na, kung koin na orik mamangarang, ayan na, kokopin yok liki. Kopin yok liki na, fin bangay ili akay lamit mas, kot kopin akay lamit mas kainin Jesus. Ko yok liki pe na. Godel song na sin mission sing anil da ko. Naralak kayo may tamalutlik nga nintiye na. Inseto wash ka force niya. Elo sinisam na la. Jesus Christ. Pailo sila la ni kaya. Eko lang ka on fin lem on be yorolo. Silos fin lalal fung. Lalal fung yel. Lalal fung yel. In fact, mo lalal fung yi God. Lalal fung yi papa. Lalal fung yi ape. Kung siya ko na siya magainit. Ngayon rotan siya. Pinakalam yung wala na lang kat baba. Kainin wen. Lalal nila kumising niya pa siyam kanyak na. Katinita na Jesus Christ makainapan kaya nagsifan na nakimana kawa mga kumaraw. In fact, at wala na lang kat. Amo, pangan siyam lok kipel singan kay malutlit singan ngon matalan kat pagkatash kaya kat may silosan na pawik singan kat malimlim na sinlim kat kay sipewo pawik singan lamalap kipel laka Ay, ang gisalam kulo kaya kaya singan. Dangerous call. Ato kaya final sige si Andrian ngan sama amo effect pa ni ngayon ko binak fashion. Weekend siya nalaman ay Deve sa kun. Okay. Ngay siya ko binakagum na ke weekend siya. Masi factual digi siya na ke son siya la ko siya. In fact na lempay ke ko na ifo kung gusto ko ano na spring ke saya. You tell me.
May mo lang limit pa ginik skufan na. Wala siya kat buyo daw na nash pin ginik saya kan akwak mas masukun ginik kan sumwela alu pasin ginik kan ko cleanse up lo pasin ginik ko. Oh, gikam da lipsi masin na ginik skufan na. Wen ginik saya. Be vaklo man digit. Mga naga ka taksilom ngayon. La, kat kafufuwel na bay. Iliwela na bay bangi. Ano bakluman la. Why? Kimadudut si matigin siya na lakatayat. Fana tari makum tubukele mo. Wang idak yang chance salo silo stena aulia. Okay, sikyak finen nena fe. Dan vel siya na phone na aulia ka na makatil na nakmanas na silos. Ngayon di na kimalutut nga alam na tesis na kipela in takain. Akkaya katawi na naklasya ka din. Dari sistema na kayo wakasas na run Jesus panang vakngan. Mechanic sa kufan na ba siya. Na makatsiya ka. Ano kayo di siya nalakatay kay Fos nga. Dolos nga lakos ngayon. De mafin men na melange kung kan siya ka na sima tasakta ini nan fala ki nature willalan ta na sima anso niya sima ita mo ka ora nu pajin ini nan mag nature lan gata mange kulon si kigastan ka din ta nak kay kat e kulo kem siya pe me kisin siya singen ako anak singen Tingin ka din ni Stena. Kasta kawak sila kaya basta ruksim. Ile for na leso min kawak lai nga kawak lai nga danim dale parati ngayeteng dale what's up pastor dale ganun ni ngay pro game dale nga natlik danim nga kalaw ko lo dale ngay pro sixing kat ilen oro pirus kum ni nga lamay in foreign zone. At ka, naman to pray for me. Become pro gig. Na kung dati kan pro sa kan ko kun pro na si kan me naklos ka kan saksi ngayon. Ngayon siya men nga ora kan bro isn't get for him. Nara. Sila na el tako tamas ka na Pirwell name na wait kasi ko doon singkat dahil kaya ko nga mga ka kung na may nga pero ay phone mo pero lang dan rala kun mas ka na kun siya nga ela na his ko may kan pero isen ara nga siya may pangan mga roke aspel nga ala na siya na parang amta will life babalang has a sense of humor When in the end of my prayer, I would laugh. When ngangit lalia na intalik susuk si mat ka nga ki mga singo si makotito la very unreasonable it's cute in a way to shock nga fact na pala nga oro kain bro isingan na oro gulda mo ka siya sikla ko ifo ko na nga ifo may magtensiyak mana kayo out of my heart na sing God. Oh. And yes, he does have a sense of humor. So may dutlut sige set dengan nga so may dutlut sige when siya mo niya kaya nga so nga siyuk ngan read ka to input lan me kay si pass naman sayang na si pass naman ko siya mo testimony lan mo nga fact la may tulungan tayo witness na sila lang dahil fact la Jesus Christ pa dahil jam kaya na lang sa Jesus si kung dahil jam ganyan na may siya may nga na Jesus si mama will Lucifer na lang kaya Jesus si nga lalal fong ike nga di ma will Lucifer Ilba is the begotten Son. He's the Son of God. Ilba when si fan nama ilba God when. Now avakin nage mga na the name might be there. The fate of that name ke lalal fong ilalos ke Jesus selos shamon ngayon.
Ash, the shock the pangan Jesus sima nga kum ito la perfect ke pa balo. In academy nakimerit singan la what koin got koin bangon mo pa got ito ke Jesus. Got about lem Jesus in fact na sinta met tamalit lingan la. Fin bang a bel sa maupengan na dahil mall kon la la. Got baba la kum wiya na mising ya kum nakin la. Sa baba Philip bangan nain bangan la kung wiya for fact pe lalai fung ilom ke kat baba kum siyak sik mising la sa tama sil mo kot ni bin lagata sum na yan genik yes ko ngan bien genik sa ko kum fact man na papa na ngan na si kumising lalai fung ilok ko mo ash the are we putting our faith in the right source sa kat lalai fung iyo When nakakadbroy na sin God lowercase g fivela pabenangan oyelan seda no nakativa mo inen lem Jesus Christ so when natin God samit lang ulas nakacharm na sin God sing when katin pwede kacharm kat pa kat po kat ngon tasok takat or magin when natin God para kat kapasyang na rin God para kat kapasyang na rin ngon mata kat sum directly na sin God pa Finti agilem Jesus Christ when natin God kung madal di kanto ka na if you want in fin so sakungan bridge sakungan makapasya ko bridge sakungan balim Jesus Christ nakat parang dag kikisijek sa nga ko muli chile fakle lemban ginexkuvan na fo gudo nan di lemba ginexkuvan na gudo nan ashpen ginexaye makat kanjwa ko na hindi Faxila tigisa na price ngayon le polsvena polsvena fact yung leda lang le may fact na kaya ano fukuko may makikolan na live makikolan gasan kan email sa pape mo itebe na ikla na sin matlalal fong isip or bakit fact la kadinaktin sin kek may nasikyak makakasilan ka asyik matlalal fong iya bakit fact la convincing awi mas ego esikyak finolong sila ba kolan galashing man para siya requirements lang matlalal fong iya pa in aspo si sel inel mayan kolan ka te mukuy alam mo tatla na fiwang po si sel na ikaw na lepos mamaychan ganaus kagal ko lang alam nga mga tsun carbon program la siya fire ko sige senrian ngayon ashi pluo Jeremiah Longolia was single single nakaway tawal plan lang kada man siya man siya na siya na siya bide luo bide siya el academia ba na nasin matalay fong yan parang may naksi magsasam katsin mo na resette kadasam kin nga mo I've muscle dan kia ko ske weekend or ani kin lang if I got bell or fin de take interest ko tingin siya na ma sisi was is out lahat kadasam kin tukun jalagaso Rakta gusto ko katsin mo resette awit kosh pangin kaya la siya kadasam ram kon na katsi ka program la siya kulo na siwas kayo ala post messages ta ko at na shukke at katina kalim ni de flock general Facebook user ko Sibi Sam paingom kulo malap Facebook users nga pa suwas killing ba sure okay na Mira paingom global lab Mildred William Elmet, kulo taking dress ko,
Tingin Diyos ko, ang ginlame kung ating isa nakaspensingal mo, tingin Diyos ko, ewan na. Tingin ko na kung, Siya ulap. Elme, makikititisolal tekinel. Elme din na kontak na fon mo it nga. actually, kata lang kung makitingin hindi sila like tosta. Cast na pa lumalap si Rose Cho. Melise, praise God, Kenye Prem, Amen. And Lipan, and Finan San Antonio, Pamtangel Lipan, no? Taman Lipan yung last finan ko siya na. And Baingum, Mira, Porni, Baingum pe, Manne Pelise, Kulo, Kay Gesla Wowo, Luduti Lowos, Arle Gesla na pa yung session wilong. Kaya kulamalap. Na Sebe et Charlie Baingum Rose el Jack kulo digin siya nagkasya na ba amo digin just we maka-track na Rose el kat na gasya Elme na wi nga na. kat na Rose. we maka-try na siya Masih ko Rose kita kampre nash maka-try na Mayumi Finan Maui Baingum Lanay. Lanay Elme wi Well, pero kan pero isa. oh. Okay. Ilmedel mo where's that was his friend ma ilmedel that ne. Ilmedel mo. Kaya lang pero isa nga faga pamait na comment kaya nga. Tegi sa nakulo kamota. Wi ba pero ikel to mugulta maya Oh. Kaya ni Kyle. Kaya ko. Akayos. Bikumdal pride mo ba siya sinbedel. Pride mo. Pride mo pa siya ko. Tapos, kalme in fact sila ba kung personal with God, kung sum na yun God, o kaya na phone na ma-elya loman, bakal men price. Kaya kumin, nakase mo itam, tapos price gulip ka mo itam. Di ba context nga Kaya gulong motive na tesi ko. Context nga pa. Mo motive lang ka. Context nga pa, kung di pro, yung may Katlin Cashelos. Fin pa ngayon ang kawak sila pasaruk sila. Levansin kawak lang. Ngayon kawak lang siya kikipro. Nalakal. Ay pro yung pirus ko kung tanim mo. Nalupe mo yun kaya in full insiyom. Nalakal. Tayo mentis. Mamamit ko pro yung Bakit context nga. Pilamalap. Ay, Ross, kung lang kung akal nila, ngatigit wipe sam-sam. Kaya Is boy, ya kung dalas ka. kanash pe ke masin. Abuela. Abuela. Amira. Porni. Kaya kung kulang to bigat siyangan. Pakay ko gusto mo to gas na. Pakay ka trami gas na gat finishes, wala makulang dishes. Ta gas na din fakit le. O ayan nagkikinalon ka at ifilie sa mga slaki gas la igipuk madal. Naglamalap na si Wustak kayo kaya aslowasan nga pang Sirletara nga asfinan Southern California na back fashion na gitingin Diyos na daga. Tusin na kayo Pinato ka set kat finmol in Ikoy yaman naks na kisenria. Na nga inispel siya, kung lumalap na si Wustak kayo sa matagawigat nga ayaw din behon sila tingin ni Sena then na siya min kali alal na tingin Driscoll kung proy akfashe in kali ever. Ay lumala. Tingin Sena o gin behon siya. Kilo kaksagin ka at kilo malap ke what aksa fila fara clash ko sa kilo malap na suwos sa mawi ko to be. Na ngayon ko yung talaya na sum festival na ke long silang ko at nailet dia akfash fin mo tago ke oya na si fa ko lon shang sha
tie maki fakulan ngon madal na fakulan long se na tie fashi the price ko log fakulan long se long se yak mugul to mo karang apparent in Gatland Rena and mask ka nagpirus ko name. Praise God. Kaya ko was na kayo wamit na kayo wamawi ka to ka. God bless you all. God porang na pelong lash pe may pang lalash financiado. Kaya ko was sawan na kayo wa was ashin mesia lash ke pesing. Pangan marshir ka. Lawala tignisena kloke malutut nge kayen malutut nge ushara lembalak nge rekloye ko alena kashikat nga kulo lang awi ko oski ka singain kain wilo tala malutut da kulo na siwas na kayo ma siya po siya common slow was in wigat ke ka singain dutut ke kastan gat nga tutela oye ko ki Colin Bry ko Belgium Colin Gaslan gat isyung yakin gat Avin folok la neke si ram mata ngeke Belgium lepane lukwel Jacob na el accuse los que del bujela me katsilala ay sam Jacob el castella nga lela metsim ba bujela katsilungan in mise at gunelo dan gelanos wala Benjamin na el mise na jude vaxil al dam sure leke kami asin genik pesai nangamo una se skrewa kigat lipshow yikang kadin is value lan vaxilal nge la me wangan genik sai na nage integrity nage honesty lemdolek lal digni jen lain kain fakla mga sima o iya si mga kum orela peki proila sa tagat sapsangan to din fakla yimdan mo ito kadelita nakagulo ke malutut nga ito ka na tamal sila fak ay siya jebulesha ti sa fasik kanin kain tao supon shine lal fung isingi gospel min fakya kay nanak na sa pagalangi fasili clash lela ta kaslom inisyung yakin gat masaykat ya ki kaslom taman ke wakat fala in kanak fasye makikat talal fung imo makiakwaklom makilang silom mafakya ki kaslom ki pabalnatas we got ke kasingi anakikatitala asmet siya klenalas pangla papakalang maingi mga tagakyakoklom nakat ngushe siyum kumnakayikat in kanusya kolom in kan kashikat kipel in asurlash ben yokshalash in kashikat katinte ta fayla kalalal fungilasyo kinem kat kulola kum shat na rek magankat in allen clan sa poikom and anak na slela ta kolom ngonlom man madalom in wikat kifasha diklasyo kinem kat pride fakulom Allah amen